Bepo, čistač ulica, je radio svoj posao temeljno i sa uživanjem. Znao je da je njegov rad bitan. Kada bi čistio ulice, činio je to polako i konstantno. Kod svakog koraka jedan udah i kod svakog izdaha jedan zamah metlom. Korak, uzdah, zamah metlom, korak, izdah, zamah metlom. Ponekad bi malo zastao i razmišljao gledajući ispred sebe. Dok bi se Bepo tako pomicao i pred sobom posmatrao na očišćenu ulicu, a iza sebe očišćenu, dolazile su mu često velike misli. Ali bile su to misli koje je teško mogao drugima saopštiti. Nešto kao neki određeni miris, koga se jedva sećamo, ili neka boja o kojoj smo sanjali. Nakon posla bi sedeo Bepo kod devojčice Momo i pričao joj svoje velike misli. Ona ga je na poseban način slušala. Zato bi se njemu razvezao jezik i pronalazio bi prave reči. Vidiš, Momo, govorio bi on, ponekad imaš pred sobom vrlo dugu ulicu i misliš strašno je duga, nemoguće je očistiti. Pogledao bi ćuteći predal se, pa bi nastavio. I tada počneš žuriti i žuriš sve više i više, a ipak svaki put kad digneš pogled, vidiš da ulica pred tobom nije ni malo kraća. Počneš se još više napinjati, pa te onda uhvati strah i na kraju izgubiš dah i ne možeš dalje, a ulica je još uvijek ispred tebe. Tako se ne sme raditi. Bepo bi kratko vrijeme razmišljao, pa nastavio. Ne smije se nikada misliti na cijelu ulicu odjednom. Razumeš li me? Mora se misliti samo na sljedeći korak, na sljedeće disanje, na sljedeći zamah metlom. I uvijek iznova samo na sljedeći. Ponovo bi zastao i razmislio pre nego što doda. Takav rad donosi radost. To je jako važno. Tada se posao uradi dobro. Onda najednom vidiš da je cijela ulica očišćena korak po korak. Uopšte ne znaš kako, a pritom ne izgubiš dah.